Angibingelele bazalwane egameni likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Utfoleke nalithuba lelihle lekulalela i-Rhapsody yamaqiniso. Lokwencwadi yaNkulunkulu ebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC Lamuhla ngilesibili 25 enyangeni ya February 2025. Lamuhla umfundisi Chris usifundisa ukuthi qaphela lokumgcoka. Amen. 1 John 5 verse 13 uthi, nginibhalelele timvo nini lenikholwa egameni lemvutsana yaNkulunkulu, kuze nati kutsini nekuphila lokuphakathe nekuthi ningakholwa egameni lemvutsana yaNkulunkulu. Amen. Leli verse lembhalo labhalwa ngumphostoli Johane ngasekupheleni kwemsebenzi wakhe wekushumayela. Futhi wakubona kumgcoka kukhumbuta abamfana baNkulunkulu ngemvo lesisekelo nalemgcoka kakhulu. Abikhuluma nalabo lesebavele bakholwa nguJesu Kristu. Aphinza ukuthi bayati ukuthi banekuphila lokuphakathe. Amen. Ligama lelisi Greek eido lelisho ukubuka nekucaphela. Ufuna ukuthi ubuke futhi ucaphele ukuthi unetimfanelo letiphila kona letikhona tebuNkulunkulu. Amen. Lokucaphela kumgcoka ngobe kucaphela kwakho ukuthi ungubani kuKristu kunemthelela endleleni lophila ngayo kanye netincumo lotendako. Kubumba indlela lophemvula ngayo futhi kuncuma imiphumela yokuphila kwakho. Amen. Futhi naka lengcenye yokugcina lethi nekuthi nikholwe egameni lemvutsana yaNkulunkulu. 1 John 5 verse 13. Kukhona timvo letimbili letimangalisayo uJohane lathi adinakwe. Kwekucala kubuka nekucaphela kwekuthi unekuphila kwaNkulunkulu, imvelo yaNkulunkulu. Kwesibili kholwa egameni lemvutsana yaNkulunkulu. Kungani Johane abhalela bamvu lasebavele bangemaKristu ukuthi bakholwe egameni lemvutsana yaNkulunkulu? Kungenxa ukuthi ufuna ukukholwa kwabo kuhlale kuqinile futhi kusimile, kunganyakatiswa timo letibadungeletile. Amen. uNkulunkulu bekade ukuthi batawubhekana netinsayi, ngakho bakhuthata ukuthi bachubeke bamethembe futhi bahlale balithemba livu laNkulunkulu noma kwendekani. Amen. Khumbula lokho lakusho ku1 John 4 verse 4, nine nivela kuNkulunkulu bamvanyana futhi nibancobile ngobe mkhulu loyo lokini kunaloyo lo7. Amen. Sewuvele uncobile ngoba loyo lohlala kuwe mkhulu kunanoma ngumuphi noma ngibani emhlabeni. Amen. Ngakho ke gcina livi enhlitweni yakho, yenda kukholwa kwakho kuhlale kuqinile. Naka futhi wathi ukuthi unekuphila lokuphakathe, lo ukuphila kakhulu kunanoma ngisiphi isimo noma insayeya. Amen. Thembela kuko futhi uphile ngekucaphela lempilo yekuncoba loyinikwe nguKristu. Amen. Kuqhubeka nesifumvo ngafunza 1 John 4 verse 4 na John 10 verse 27 kuya 28 na 1 John 5 verse 11 kuya 13. Amen. Kulesikhathi nyalo sitawusho nomthanazo utawusho emva kwami uthi, babe lothandzekako, ngiyabonga ngempilo yaphakathe lenginayo kuKristu. Ngiphila nginekucaphela lempilo lamuhla. Ngadi ukuthi ngetulu kwebancobi. Ngime ngiqinile nginganyakatiswa timo. Ngobe mkhulu loyo lokimi kunaloyo losemhlabeni. Hallelujah. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yalomuhla. Amen.